Right, Batele, Chomute Community Radio on Afalo 96 dot number 3 FM, Real Boga, the Teki Show chat to Chava Rock, Ugona, Professor Maremi, Casavele, Ugorohi, like a farm. Me Mortla Binger Liveleche as a show politician at the power of belief. Matla Atumelo. Tabaye ya matla Atumelo ye. O tla kwa gantši ba re motho o fodiša ke tumelo ya gagwe o mongwe a ra wa kaka na nkane dipilisi tša hlogo ge o opa ke hlogo di diretswe go fodiša hlogo whether you believe mo pilising ya hlogo goba you don't believe e swanetše e dire mmereko wa yona ba bangwe ba reka kapa re misuse matla a tumelo ka baka la gore tumelo ye ge šetše e tsene magareng ga batho ba bangwe e kgona go ba aga ba bangwe ya kgona go ba šwalalanya mo o tla kwang bana ba motho o mongwe a palela ke go ya go o mongwe ka baka la gore a re wola o dumela kae ge ke fihla ke tlo hloki ke re ya tša gore le tša gore le tša gore mola nna tumelo ya ka e sa ntumelele gore nka dira jwalo ga ba go ka yona ye ke Khalamazu a tla wena re what's your name girl tšhe ke bolela ke le ka kapa radio ke re ge nke be ba re what's your name mean ke be ke tla ram kakapa ya radio gomme re ke no gore ba sa kgwatha fale alright ka nnete awa ba re ba lokile ke re pitša šea kgabakgaba le kgono e kgabakgaba so e apeile sehlogo seo se rego power of belief matla a tumelo mo o tla hwetšang kapa wa kwa nakong tše ntši go thwe motho o phološa ke tumelo ya gagwe yona tumelo ye e tloga e le ntwe botse kudu mo e leng gore e kgona go phološa ba bantši mola ka lehlakoreng le lengwe e bonala o ka re ga ikwešišege gabotse mo bathong ka ge nakong e ntši batho ba elwa ka baka la tumelo o mongwe o tla re nna tumelo ya ka ga e ntumelele go phetha se ga e ntumelele go ja se ga e ntumelele go ya kua mo ka nako e nngwe o tla bonang karogano malapeng a mantši baneng ba motho o mongwe a re awa ga mamang ga ke ka baka la gore o tlo fihla wa hwetša ba dira se mola nna tumelo ya ka e sa dumele go tšewe bana ba tšwa batswadi ka diatleng ka baka la go ikgethela ditumelo tšeo ka nako tše dingwe
o tla kry-yang batswadi ba sa amogele taba yewe gomme letšatšing la lekgono e le la bobedi le le botse professor Moremi e le go ngaka ya borena ya setšo o gona fa go tswa ka lefaseng la ga Matlala a Ramošebo go tlo nabanaba ka yona ka botlalo gore ge re bolela ka the power of belief re bolela ka eng ngwanešo bja tsebe o se hlaelwe ka baka la gore go anegelwa ke go tingwa o tšwele pele o kgone go ithuta mabapi le maatla a tumelo gomme ntle le go dika-dika motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm ke ya gona ka fa le go professor ke mo fa sebaka gore a se tšee ke mo ka atamiše motheletši kgolela kgauswi moa ka bego a re theleditša le gona prof malome ka kapa a ke go dumediše a ke dumediše ka mafateng a matelele ke dumediše ka mešate ya gaborena ke dumediše magoši ke dumediše bogošigadi a ke dumediše baruti ba rena di-bishopo di-archi bomma-bishopo ka moka a ke dumediše mangaka a gaborena a setšo ba go bereka ka go fapana ke boe ke dumediše mangaka a gaborena a go bereka ka sekgowa mmogo le baoki ka gare ga dipetlele ke re thobela ga ke dumediše batho ka moka kgole le kgauswi ba etapele ka go fapana ga bona ke boe ke dumediše le wena malome ka kapa moapei wa pitša tše kgolo tšeo e lego gore di re solela ditaba tše e leng gore di a re thuša ka mehla le ka matšatši di a re aga a ke dumediše batheeletši bao ba phelago ba theeleditše radio ya gaborena motse community radio station 96.3 fm ke boe ke dumediše ba ka kua dikgokaganyong tša leago ke re thobela kgole le kgauswi mo le leng gona ke a le dumediša ke le ngaka Moremi ke re madumešia wa go tswa go phahla banna mašweu wa go hloka sekutu ke re dumelang bana bešo kgole le kgauswi mo le leng gona re a leboga professor le kon le mongaka ka gare ga madume a gago a borutho a hlompho a boikokobetšo re lebeletše setlogo sa the power of belief maatla a tumelo professor Moremi a ka re nyetlela kapa a re solela kapa go re abela gore go be go tlile eng go yena ge a šalle a itla go batho ka setlogo sa the power of belief lebaka la tumelo malome ka kapa kudu ge o ka lebelela matšatšing a bolekgono re temogela gore malapeng a mantši go thoma go ba le dintwa and then ge o lebelela dintwa tše e lego gore di ba gona mo malapeng a mantši re kry-a e le gore di hlola ke lebaka la ge bana ba motho ba sa gatelane gabotse goba ba sa gate go tee mabapi le tabeng ya tumelo yeo e lego gore ba ka gare ga yona ga re otlolole re e bee gabotse re isepediše ka gore tumelo batho ba bantši ba ne go e tšea gannyane tumelo batho ba bantši ba ne go e tšeela fase tumelo batho ba bantši ba ne go tipotšiša gore gabotse ntho ba reng ke tumelo ke eng mara a re e hlalose batho ba kgone go tseba ge re bolela ka tumelo malome ka kapa ge e šala e tla kgopolong yaka ebile ke bona gore go bohlokwa gore na re irie hlogo poledišano ke be ke lebeletše lebakeng la gore batho ba bantši ba feletše ke tumelo batho ba bantši ba feletše ke tshepo batho ba bantši ba no re solanka ke tsoga go a ikwa ga go netaba re tla no bona pele gore go iwa kae batho ba bantši malome ka kapa ge re bolela so bangwe ka gare ga manyalo a bona ga go bose ba feletše ke tumelo ba no re tla no bona mo modimo wa re lahlang gona batho ba bantši mešomo wa bona ga e sa kgahla ba no re tla bona mo e lego gore modimo o re šia gona ga re tšwela pele ka taba ya tumelo ke rata go tsebiša motheeletši le mmogedi gae kgole mo ba lego gona gore tumelo ke ntho bohlokwa mothong gobane tumelo e sepela le letswalo e sepela le kgotlello e sepela le katlego e sepela le go se fele pelo e sepela mmogo le kago kore ge o sebe wa wela ka gare ga mathata ao e lego gore ge o le motho o ka fela pelo o ka fetša o tšea di-decision tše di wrong o tla bo sebe wa tseba tumelo go na le batho ba e leng gore malome ka kapa ba ile ba fella ke maatla goba ke re ba ile ba fella ke mešomo e le gore a sebe ba itukišetša selo ke bolela lebakeng la gore batho ba lahlegetšwe ke dintlo batho ba lahlegetšwe ke mešomo e ba le ka gare ga dikoloto ke bolela lebakeng la gore batho ba lahlegetše ke mešomo ba plenne go ba le dilo tše di botse ka lebaka la tumelo ye ba beng ba le mo go yona
a ke re mongwe ba le ka gare ga kereke o tlogetše go rapela, a ke re mongwe maybe ba sepela mongakeng wa rileng o tlogetše go ya koo, a ke re maybe o mongwe e be e le motho wa go fela a ya khuna mabolela le ba gabo. Go ile go re go tla seo se fihlileng ka nako yeo motho a thoma a riang a lebala sela a tswa go sona. So batho ba sega ga borena ba swanetše go tseba gore tumelo ke nto bohlokwa ye e leng gore o swanetše go dula go yona. Ko re tumelo ke boikano mo reng ke tekana gona o etša e le nna ke le ngaka Moremi ke re nna tumelo ya ka e re ge nka phasa ka bolela le bagešo ba tlo nkwa gomme dillo tša ka di tlo arabiwa, e ka ba go gobe ga kakang goba go boima ga kakang ge e le tshepo ya gore ke tlo bua ka arabiwa ke tloga ke nayo yeo e le go gore e tlala seatla. So baswa ba ga borena bo malome boragadi bo tatemogolo wa rena bontši ba bona bangwe ba latlhegetše ke tumelo ka gare ga malapa a bona, ka gare ga mebereko, ka gare ga manyalo, ka gare ga ko gore maphelong mo ba phelang gona ko gore ga ba sa ne tshepo, ba bona gore go kaone re no dula ke gale o phetha ditaelo o bona o ka re ga go riege selo. Taelo e nyaka nto re ibitsang gore ke tumelo, re go phethela taelo wa dumela gore go taelo ye sengwe sona se tla fetoga. Re go phethela taelo o le ka gare ga mathata ao e lego gore maybe ke ya melato wa bona gore ka taelo ye ke tlo tswa ka gare ga bothata bo ke leng ka gare ga bona. Re go phethela taelo malome ka kapa o bona gore buale le lenyalo le fedile go no šala gore ge e le monna a no re šalang fela ga o ka phetha ditaelo ka tumelo yeo e lego gore e tla be e tletše mo go wena o kgona go feleletša e le gore go fetša go phetha taelo yela o kry-a dikarabo ka pele. Batho a re hlompheng tumelo ke nto bohlokwa. Bangwe re lositše gore re be le ditšwelo pele ka lebaka la go fela pelo ka lebaka la go hloka tumelo. Re a leboga Prof. Tumelo ye ba bangwe kapa mohlomongwe ke re ba bantši ga ke tsebe gore mohlomongwe ke re ga ba ikwešiše kapa jwang, empa o ka reng go batho ba e leng gore ka baka la tumelo ye ba feleletša ba tekry-a ba setho ba sa rata batho ba bangwe ka baka la gore ba sa dumele mo bona ba dumelang gona. Ge o ekwa ke re tumelo ga a sepela noši, o sepela le kgotlelelo le go se fele pelo le go tshepa le katlego le tetelo. O swanetše o dumele o kgotlelele go o fetša go kgotlelela o be le tshepo ya gore seo ke se phethelang se tlo phethega. Batho ga re a swanela gore malome ka kapa ge re thoma go wela ka mathata re nape re fetogele tumelo ye e lego gore re ka gare ga yona. Motho o phetha taelo le kgone o nyaka go arabiwa go sasa ga go kgonagala. Motho o phetha ditaelo go sasa o nyaka dikarabo tše kgolo tša go feta taelo yela e phethile mabana a go kgonagala. Motho le kgono malome ka kapa o phasa badimo ba gage o nyaka gore ba mo arabe go sasa go kgonagala. Tumelo e ba le tumelo ya gore dilo tše ka moka di tlo loka, nako e tlo fihla yeo e lego gore dilo tše ka moka di tlo sepela gabotse. Mara ke fentše ke bolela ke re bangwe nako ya rena e fihlile empa ka lebaka la mathata ao e lego gore a swere ke batho ba babe dimpho tša rena di palela ke go fihla go rena medimo e di lokolotše ke nako a maleba gore nke ba re di kry-a. Mara ka lebaka la ge ba babe ba di phikile ga di kgone go fihla, empa go ka hloka tumelo o tlo thoma go tlela ke monagano wa gore a ke tlogele go phetha ditaelo, a ke tlogele go phasa badimo ba gešo, a ke tlogele go rapela, a ke tlogele go hlwa ke ema ke nako yela bophelo ba gago bo senyegang. Jwale tumelo ke nto bohlokwa ye motho mang le mang a swanetšeng go e tseba, a tsebe gore ge a ne le tumelo ene a fele a sa fele pelo a phetha a phasa badimo ba gabo ntongwe le ngwa gage nna ke re e tlo loka malome ka kapa ke bone ka nna. O kgona go kry-a e le gore o ba le di-challenge tše dintšhi mara ka lebaka la tumelo ya gore nna jaaka di tlo loka ka mokana ga tsona. Motho mongwe le mongwe malome ka kapa re ka no ba re le so re le ka mo gare ga meago e mebotse ya kgašo, motho mongwe le mongwe wa te tseba. Ke fela ke bolela ntho nngwe ke re ge o le motho o santse o fela o tepha nako ya gore badimo ba gago gore ba go arabe o swanetše o bolele le bona jwang. Ka nako ye nngwe malome ka kapa re kgona go kgopela dilo empa o kry re sa di kgopele ka tsela ya maleba. So nto kgolo ke go ba le tumelo, dumela gore bophelo ba gago bo tlo fetoga,
dumela gore ka le lengwe la matšatši o tlo bereka dumela gore seo e lego gore o ka gare ga sona o tlo tswa ka gare ga sona e ka ba o tlaišegile monna o tlaiša ke mosadi o mosadi o tlaiša ke monna letšatši le tlo fitlha ka tumelo ya gago o tlo tswa ka gare ga seemo seo leng ka gare ga sona tumelo prof go ne le batho ba e leng gore ka bo bona tumelo ga bana yona motho o tla go botša gore ge professor Moremi a mphile setlhare a re setlhare se ke sa go alafa seješo ge e ka ba ka nnete ruri ke sa go alafa seješo whether I believe or I don't believe setlhare se sa professor se se swanetše se alafe seješo se o ka reng go motho mojwalo se ke nyakang go lemoša batho malome ka kapa ge re bolela ka nto re e bitsang setlhare re bolela ka nto ngwe e thata setlhare se go nyaka o na le tumelo se go nyaka o sene tumelo malome ka kapa go ne setlhare se e leng gore re se bitša gore ke šungu goba ke se bitše gore ke mohlapametsi ge nka go tšhelela spoone se senyane o ne tumelo ga o ne tumelo se tlo go bereka mala so ditlhare tše di a fapana tumelo ge re bolela ka tumelo malome ka kapa batho ba swanetše go tseba gore dumela thuša ditlhare gore o tsebe gore dilo tše di tlo go thuša thuša taelo ye o e phethelang thuša thapelo ya gago ka se sengwe dilo di kgone go loka di sepele gabotse ka nako gobane nto golo kore nako ya sepela dilo di a senyega o nyaka go bona di loka ka pela mara o feletše ke tumelo o dutse gae ga o phethe ditaelo ga o rie selo so ditaelo di a bereka malome ka kapa mara motho o swanetše go ba le tumelo dilo di kgone go mmerekela ka pela ka mokgwa a nyakang ka gona so tumelo ke nto bohlokwa bosesi ya rena ba swanetše go tseba gore ntle le tumelo ga gone se mo maphelong a bona se ka loka ntle le tumelo malome ka kapa o ka se phele wa ba motho wa loka gobane ge o ne tumelo go ra gore o ne le go lakatsa gore ke be le tše di botse tše di rileng o ka se be le tumelo go se ne seo se nyakang o swanetše go ba le tumelo go ne le tše di botse tšeo lakatsang go ba le tšona o be le tumelo ya gore ke fihlelele go tšona bangwe ba bajwa ba re ke kgale ke ema ke sepela ke nyaka pholo ga ke e kry-e ke latlhegetše ke tumelo ke re modimo ga a rie se a se riang ka nna gobane ga go ne se nka se dirang nna ga ile nna ka bonna tumelo e thomile go sepela godimo ga motho yemela bophelo ba gago go fitlhelela o bona o loka solanka o sebe wa loka go rara sebe wa fitlha mo go ya go gona malome ka kapa ke gale ke sepela ke senya ditšhelete mara go a swana go ne nto e lokang modimo wa tseba gore o gona wa tlong go go fodiša wa e leng gore o tlo no go rela re o tla nteboga go kgonaga tumelo ya motho ke kgopela go botšiša prof gore motho sho ka ntle ga gore a dumele go na le ntwe e ka lokang mo go yena ge motho malome ka kapa a sa dumele sa mathomo ge re bolela ka tumelo re bolela ka go swana le medimo ya gago wa dumelo re tlo go thuša solanka o sa dumele gore ntwe e ka se go thuša a go ne gore o ka thušega malome ka kapa ke mo ke reng tumelo e sepelelana le tšeo re di nyakang mo maphelong a rena a re be le tumelo ya gore banna nna ke a sepela ko hlapanokeng ko phetha ditaelo ge e le gore tokološi gona mo go nna tseba gore wena tokološi ya le legolle wena o a sepela o boela go motho e leng gore go rometše mo go nna re tsentšha tumelo re tsentšha taelo ka gare bophelo ba gago bo kgona go šireletšega o ka se phele o no hlapa o no rena ke hlapile ke right nna ebila ke dumele selo ke no re dilo di ka se loke fela gobane tumelo e sepela le lengelo ila motho kore go thoma o bolela gore mara modimo wa ka ke a dumela gore ka le lengwe la matšatši wena o tlo nthuša ebile ke dumela gore taelo tše ke di berekišang di tlo ntšwela mogola mo bophelong batho ba ka rata batho ba ka no se rate ditaelo tše nna ke di berekišang di tlo ntšwela mogola mapheko ao ba mpeelang ona ba sa nyakeng go bona nna ke tšwela pele bao ba ntshwereng ka dipelo ka moka morena ka ke a tseba gore nna taelo e ke e phethang le kgono tša ka dilo di o loka e tlo loka tumelo ge o ne le yona malome ka kapa le mangelo ya geno a kgona go boa go fe maele a makaone tumelo ge o ne le yona go ra gore o ne le bophelo bo bo botse godimo ga mmele wa gago le ge e le gore dira dietla mangelo ya kgona go lemoša ka pela re ngwanaka tseba dira dietla ka lebaka la tumelo yeo le mmo go yona ke se ke reng batho
bothata ko gore a re arabiwe ka go swana batho ba fedile pelo ba lahla tumelo tša bona ba sepela ba ya mo gongwe go a fetša ile gore se sengwe le se sengwe se ba se dirang ga se sa kgonagala nna ke le ngaka moremi ke a tseba gore dilo tša ka di loka ke santse ke ye go khunama ke bolelele ba gešo ke ba kgopele tšeo e lego gore ke a di nyaka ga ke tlilo di felela pelo ke tlilo di phethela ditaelo ke tseba gore ka tumelo ya ka dikarabo di etla ke kgatla ke ge o re o tseba gore ka tumelo ya gago go ira gore e re bušetša kua go thweng motho mang le mang o tlo phološa ke tumelo ya gago mafelelong ke tlo bolela se sengwe se se malome ka kapa batho ba bantši re betha ke gore ditumelong tše re leng go tšona ka nako ye nngwe e re kgopela dilo ga re di kgopele ka tsela maleba ke se ke se bolelang ke re bangwe ba ne go kgopela se sengwe ba se kgopela ka thapelo ba arabege ka pela o kgona go rata thapelo wena ka bo wena mara o kry-ile gore wena gore o arabege o swanetse o khuname mo gongwe o bolele le bageno lebaka e le gore motho mo le mo malome ka kapa o ne le tsela ya gage ya go bolela le badimo ba gage nka no ba motswadi ka ba le bana mara bana ba ka no bua ba le tsela ye nngwe ya bona ya go connecta le badimo ba ga moremi e se yeo e swanago le ye nna ke e šomišago ke le go papa go bona e fela nna ka ge ke le papa tumelong ya ka ke gore ke swanetse go support-a bana mara ke re ge ke ba support ke ba ishe tseleng ya nnete ke ba thushe ka maele go ba isha tseleng ya nnete why ke bolela so re na le bana ba ba sa tlhong ba sa ya gae ba rakilweng ka gae ka lebaka la ditumelo tše ba tlileng le tšona ka gare ga lapa batswadi ba feletše ke tshepo re na le bana ba ba phelang strateng ba pallang ko go robala ka gare ga lapa ka lebaka la seemo se se ileng sa ba fihlela bao e lego gore ge re bolela so ga buale bangwe ba robetše ka gare ga dithuga bangwe ba robetše ka fase ga mabridge bangwe ba no robala mo gausu le tsela ga ba nyake go tseba re lori etla batswadi ba bona ba feletše ke tumelo ya gore wo ngwana a ka loka batswadi ba feletše ke tumelo godimo ga molwetši wa ga bo bona o e lego gore ke kgale ba moemaemela ba bona o ka re a loke nna ke re ge e sebe gwa loka o seke wa tlogela go emaema go fihlelela go loka malome ka kapa maphelong a rena go ne le bao ba lakatsang tumelo ya rena e lwantšhana le dilo tše dingwe tše e leng gore di nyaka go bona di senya maphelo a rena empa batho ba swanetse go tseba gore nna tumelo ya ka e eme kae tumelo ya ka e mpotša gore laboraro le lengwe le le lengwe nna ke le moremi ke ye nokeng gomme kua nokeng ke yang bao ke ba tšeang ke ba išang nokeng tumelo ya ka e mpotša gore dilo tša bona di tloloka ka lebaka la tumelo le tshepo mangelo ya kgona go tla a re ngwanaka taba ye re a e bona wa e rata a re go thega godimo ga yona ebile tsebe gore batho ba ba išang kua mo gongwe e re pele o tšea motho mo iša kua molomong o monyakele o se ka ba phethela taelo e teo molomong a be le taelo ya gage re sepela godimo ga tumelo motho o nyaka mmereko ga ana tšhelete malome ka kapa lentso le re ge le tla le re monna tšea motho o mo iše kua o tšee ditaelo tša gago motho o ka tumelo ya gore o tlile go wena go tshepa o ka se ye go ngaka o sa itshepe o ka se ye go ngaka o sene tumelo ya gore o tlo go thuša ka nnete bro o bapala ka nako ya gago lebaka le lengwe le e leng gore malome ka kapa le ria gore balwetši ba seka ba fola ba ya go bona mangaka ba sene tumelo ba ya go bona baporofeta ba sa dumele gore ba ka ba thuša o e tšea ka e thušo e ba le tumelo ya gore ke ya go kakapa ke a tseba gore o tlo nthuša and then le moya le badimo ba geno ba kgona go go šala morago ba go support-a go se o se dirang bangwe re lekilwe ka meleko ye methata yeo e lego gore malome ka kapa e re thomile re sa le ba bannyane ka lebaka la pako tša family re kgwela dilo tše nna re sa di tsebeng re
re hloka gore ge re ya go nyaka thušo re ye ka tumelo ye tletšeng e neng le maatla gore le motho wa yang go thuša a kgone go ba le maatla ka se go nna wa re ko go thuše o e tla o sene tumelo o ka se go nna wa re moremi ke nyaka go bona dilo tša ka di loka mara wena o sa tshepe gore dilo tša gago di tlo loka di tshepe ka bowena o be o fetse o bolela le bageno ka tsela ye o bolelang le bageno ka yona and then o tlo bona dilo tša gago di tlo loka di tlo sepela ga botse ka nako ye nngwe malome ka kapa batho re betha ke gore ga re tsebe go bolela le badimo ba gabo rena ka nako ye nngwe batho re betha ke gore ga re tsebe gore modimo wa rena ge re santse re bolele le yena re santse re bolele buang gore a re ikwe re na le ditsela tša go fapana tša gore ge motho wa bolela le badimo ba gabo ba mokwe ge badimo ile gore ga ba go kwe ga o ba phasa ka gae re ya solong ge ba sa go kwe solong re ya sebataoleng ge ba sa go kwe sebataoleng re ya go nyaka kota ye e omileng ge e le gore koteng ye e omileng ga ba go kwe re ya go nyaka solo sa godimo ga thaba ge e le gore ga ba go kwe godimo kua godimo ga thaba re a theoga re ya nokeng re o nyaka poleke mo e leng gore diphoofolo di bapalela gona ra phasa kua a gone gore ba seke ba rekwa ka nnete a go kgonagala a go kgonagale prof go na le melaetša fa prof letlakaleng la Dr. Moremi go na le motheletša šo ba re ke Lucky Lubisi a re since I have started listening to this show I'm really impressed because everything is looking bright a re hle Professor Moremi uzimu ikosi a re siyathokoza I'm always listening not commenting but today I would like to say thank you so much #amasango ayavuleka a ke moleboge lesedi ga lekganye godimo ga gage bophelo ba gage dilo di loke di sepele ga botse go se ka ba le se se moemang ka pele medimo wa gabo le modimo ba mošogofatše ba mofe tše di botse ba be ba mookeletše matšatši ya bophelo le lapa la gage le bana ka moka tebatso rantho o re prof o bolela nnete tumelo e fela ge re sa bone tšwelopele bophelong empa re swanetše go kgotlelela tumelong ya rena malome ka kapa o a rereša tebatso modimo wa go šogofatše a go rorise molemo mogolo badimo ba geno go bolela le bona nke ba go kwe ka kapa tšatši le lengwe re le baswa ke nyaka go fa batho taba ye nngwe šeng ke o ne o tloga o dule le tate mogolo wago o no fa ga teye o dule fase o dule le yena goba ge e le gore botate mogolo wa go ba ešitše ba sepetše o no nyaka mogala bo mogolo wa mo motseng o no tsena o no dula fase le yena gore tate gabotse ke nyaka o no mpha maele a ka tlela tše ntšhi ke nyaka go no kwa maele gore gabotse mo bophelong go phelwa boang o tlo o kwa ditaba malome ka kapa ke go botsa gore banna ga ba sa ne tshepo ka gare ga malapa a bona monna ga e tswa penšene o tšea tšhelete yela e kry-ileng meberekong ya gage o gapeletša go reka dikgomo a e šokeng ga boa o bogela ditaba ge e le 11 o bala kuranta wa kore motho a ne khutso o phela ka go hloka khutso go ne le se se go tshwenyang ka mogae mara ga o kgone go ka se lokiša o bona o kare gore o se lokiše se go bela boima ga o sa ne tumelo ya gore ka mogare lapa le le ka loka ka nnete ke na le Lebo Msutu a re ke na le 10 years ke sokola mo bophelong balekane ga ba dule ga ke hwetše mošomo ke kgopela thušo hle Lebo a be le tumelo Lebo a tle re mothuše a kreye mošomo ga go kgonagale gore Lebo a tlile kua ga Moremi a sa bereke nna ke le Moremi ke re Lebo mpatele o tla mpatela kang o tla tšea kae tšhelete Lebo ga tle re mo riele ditaelo re mo iše dinokeng re mo hlatswe leswiswi re mmontšhe tsela ya go bolela le ba gabo a bolela le ba gabo ba kgopele mmereko gobane ge e le nna ke le Moremi nka se re ke ne maatla a ne le badimo le medimo ya gabo rena mmogo le ya gabo Lebo segolo thata ko go e gahlantšha gore dilo di kgone go loka di sepele ga botse ka nnete o mongwe keletso letantsa ledwaba keletso letantsa ledwaba o re prof ke gopela go botšiša na re thoma jwang ge re bolela le batho ba ga borena na malome ka kapa go o bolela le badimo o swanetše gore go o fihla mola o phasa sa mathomo malome ka kapa o a bolela nna ke nna Hlabirwa ke morwa Matome ngwana wa a ke no re ngwana ngwato
ke tlile mo lekgono ke tlile go khunama badimo ba gešo ke tlile go kgopela mmereko ke tlile go kgopela lesea o kgopela la mošimane goba la lekgarebe wa bolela ke tlile go kgopela molekani ke tlile go kgopela tšhireletšo badimo ba ka dillo tše ke di tlišitše mmo ka kgopelo e kgolo ke kgopela le nkarabeng nako e se ka ba e telele wa hlalosetša badimo mabaka a gore wa e santše ba go arabe ka pela gomme badimo ba geno ba phetha ka tsela yeo batho ba bantši ba arabiwa e le kgale ka lebaka la go se tsebe go phasa go bolela le badimo ba gabo bona batho ba bantši malome ka kapa dilo tša bona di emi ka lebaka la gore ba nolla ba dutše ga go nento ba e phethang ya malela ngwaneso sebaka se fedile badimo gale ba theotše dimpho tša gago nako e fetile nako e a sepela o a dibega bophelong tsoga mo mpeteng a go tlo go thuša ka selo go phela o lla o tšhela mosamelo ka meyogo o lla o re nna modimo ga mpone o tla go bona jwang o dutše kgotlelelo e tswala katlego empa katlego o nyaka tumelo ka gare tumelo re ya mohloka ka mehla le ka matšatši ka gore bangwe ba lla ka gore mathata a bona ga a swane jale baswa ba ga borena botate bomme ka gae tlogelang go lebelela metsi eo e senyega le re le feletše ke tumelo tumelo a ka se fele solang ka o sa phela molwelang mokganyi a re na prof go hlokega eng ge motho a phasa badimo ge o phasa badimo malome ka kapa go ya ka gore o phasetša eng o nyaka mmereko malome ka kapa ga o ne selo ditšo tša segaga borena di a fapana mara o ka se phase badimo o nyaka mmereko o ba hlabela pudi wa ba leboga go ba hlabela pudi o tlo o kry-a bua mmereko gobane wa ba leboga o ba bontšha gore dilo di lokile tšea motsoko wa segaga borena o ye go bolela le badimo ba geno o bo ba fe metsi fela o ba botse gore badimo ke kgopela mmereko gore ke tle ke tsebe go tla go bua ke tla go leboga ntane ba tsebe gore mohlang o e tla go ria ditebogo ke moo yang go ba riela jwala wa bua wa ba hlabela le pudi ke pudi ya ditebogo mmogo le gore nkokeletše mahlatse jwale go o bua o re ke nyaka mmereko o hlabela badimo kgomo o ba bontšha gore dilo tša gago di lokile gobane o tla botse re ka e tšheleta gore ka kgomo ga e le gore ke nnete ga o ne mošomo o swanetše go ba fa motsoko fela le metsi maranyaka gore modimo o mo phasang kudu o be a rata eng nyaka go tseba and then o tsebe tsela ya go bolela le yena pele gore wa ka modimo o nyaka eng nako nngwe e ya go nyakišiša o sa ye go nyaka ditaelo o no ya go nyaka go tseba tsebo ya gore badimo ba geno o bolela le bona jwang awa o tlogo o diala go tlala seatla moroka wa diala moroka wa tseba le kgono le batho ba hwetša thuto yeo e leng gore batho ba bantši prof ba tšwela pele ba phasa gagolo ke selo ba tšwela pele ba rapela gagolo ke selo mohlomongwe ke ka lebaka la gore ba phasa badimo ba ga bona ba bolela le bona ka mokgwa e leng gore ga se ka mokgwa wa maleba ke ka baka leo dikarabo di tšeang nako o rereša gabotse malome ka kapa ke tlo go fa mohlala o mongwe ka tšatši le lengwe ke ile ka gahlana le bothata bo bongwe ba gore go be le ngwana wa swanang le tatagethwi ba tla kua gae ngwana wa re ka mehla le ka matšatši ke tsamaile ngaka tše 20 di mpotša gore fane ye ke bitšang ka yona ga se yona di mpotša gore wo ga se tateo ande wele se se makatšang nna ke le ngwana ke no kgona go bona gore nna ga go hlokagale gore motho mongwe a mpotše gore wo ke tate ke kgona go bona gore wo ke tate malome ka kapa ke ile ka dula fase le family ela ra dula fase ra thoma go nyaka ka kgona go kwešiša gore go ne se sengwe se le go phoso re ile ge re nyaka re ya le ditaba ka matla badimo le modimo go a tšwelela gore no ngwana o bolela nnete fane ye e thomile go šaetšega ga ra kgolwage mokgekolo o e leng gore o belega ra kgolwage o ile a hlala ra kgolwage a boela ba be ba monyetši ba feditše a bitša ka fane ya bommage
bana ba thoma go roropa ka fane hela e wrong bona ba iya ba tepotsa gore dilo di lokile jwale ka nako ye nngwe batho ba fella ke tumelo ba bolela le medimo wa ga bo bona ga e ba arabe gobane go na le bošaedi bo bo bileng gona bo e leng gore ga bo kgone gore batho ba bo kry-e gore ke eng mara ka lebaka la tumelo ga o ka re o e tswa wa kwa taba o swantse o e šale morago ngwanola a re ke lekile go bolela le batswadi baka empa ge ke bolela le mme wa ka o be a nroga mo go sa kakeng selo e ba o ka re nna mme ke moria motho e leng gore ga mesepelo wa gage be e se ga botse ka rela ngwana ka re lata mme tsa mo kgopela ba bomme le ntlele le ba botate re tle re duleng fase re lokišeng taba e re ile ge re dula fase re ilokiša ra kry-a maele a makaone go tswa sedimong sa utulla se sengwe seo e lego gore re be re sa se lemoge ebile ba be ba re fa maele badimo ba gore no re tsoše motse ola wa fane yela e nyakegang ra itsoša ra kry-a fanela e le ya nnete ga juele ge ke bolela so ka mo lapeng leo bophelo bo gona bophelo bo tswela pele so tumelo e bohlokwa a re šaleng tumelo ya rena morago gobane tumelo e sepela le letswalo ge o ka se šale letswalo la gago morago wa se šale tumelo ya gago morago dilo tša gago ga di tlo loka dilo tša gago ga di tlo loka dilo ga di tlo sepela gabotse ene ka nako ye nngwe malome ka kapa dilo ka gae di tla ka bana ene go tleng ka bana di re bontšhe gore se sengwe re santse re se lokiše wa tseba prof re a leboga mongaka batho ba bantši ba kwagala kapa ba bonala ba appreciata kudu hlogo poledišano ye le ka mokgwa o walago ditaba ka gona ba bantši ba bontšha ba appreciata fa ga ke tsebe gore na go ne le seo mohlho mongwe moroka a nago le sona gore a ka se fetiša tsebeng ya motheletše pele mohlho mongwe re ka topa megala e mebedi e meraro kapa e mene se ke ratang go tsebiša babogedi ba theeletše kgole le gausi ke gore bonang tsogang bolelang le badimo ba ga bolena le kgono ge o ne tumelo ya thapelo malome ka kapa bolela le badimo ba geno ba botse dillo tša gago o seke wa kgatla ko go rapela thapelo ya go tšea di-awara mara ge o e ya go boa o dula fase o nyaka go tseba gore thapelo ela ke e rapetseng ka gare ga yona o kry-a ile gore go na le dilo tše ding e leng gore o di boletse le go kwagala dikwagala dula o nagane o tsebe gore wa go botsa modimo eng o kgopela eng le eng le eng le eng o botse modimo seo ge o dumela tabeng ya go phasa tsoga ngwaneso o phase badimo ba geno ba botse dillo tša gago o ka no khunama mola 5 minutes malome ka kapa bo boletse dilo tše o di nyakang wa kgopela badimo ba geno gore ba tšee dillo tše tša gago ba di amogela ka matsogo a mabedi ba di fitlhiše mo go ba bagolo gomme ba go buele le tše di botse ka nnete ke rialo nna ke re dilo di tloloka o kwagetše moroka re ya megaleng ya 0648582771 0648582771 gomme le kgono le re lebeletše the power of belief re lebeletše maatla a tumelo moroka ga a phekole mo moyeng magagešo ge e ka ba mohlomongwe go na le se o hlokang thušo ya sona mabapi le malwetši mabapi le go se robale mabapi le go hloka dithari le tše dingwe mohlomongwe di a tsamaišana ka baka la mohlomongwe o lahlegetšwe ke bana thata ebile ga o sa ne tshepo o lahlegetše ke tumelo gore o ka tle wa ba le ngwana mongwe mara ge e ka ba o swere se e leng gore ga se tsamaišane le se re bolaka ka sona go bohlokwa kudu gore mola moragonyana mola ge professor a etla go fa megala ya gage o itšee o tlo o moletšetše ke moka o kgone go ya ka ntumpeng a kgone go go thuša gabotse a sa fele pele ka baka la gore go nwa le o mo moyeng tabakgolo ke go tliša thuto mabapi le the power of belief ke kgopela re se ke ra senya se e leng gore moroka o se utolotše gore re setle go motheeletše empa ga re gane ge motho a hlalosa gore na o tshwenya ke eng empa nnete ya go di feta ka moka ko gore moroka ga a phekole moyeng 0648582771 0648582771
ya o mongwe šo ena mo re ke feletse ke tumelo ka baka la re dilo ga go ne ntwe e sepela ga botse empa prof o di tlhalositše ka moka 0648582771 0648582771 nna ke morwa motšhamaubane ke tsamaya le professor moremi lenanego ke pitšentše kgolo ka gare a ga sealemoya sa gago sa motse community radio mcrs o se moyeng ye tšhe thobela re gona raleng thobela age ke appreciate ke mo appreciate polelo ya lena legolo thobela mengwaga ya ka ke double five ya e sale ke belerelo ka kerekeng ya ke thoma go e tsema ka 1990 ya mara gore ke no kamane ditumelo ka moka tsele di tsebang ke phethile ditalo ka moka tsele di tsebang mara still ga ke kgone go dumela gore dilo tseo di ka nthusa ebile ga di nthuše ga ke tsebe gore motho wa mofuta o le ka mthusang jang se segolo motswadi wa ka ke go dula fase ra tla ra lebelela gore ga botse mangeloi a genu medimo ye ga botse e nyaka gore wena o phethe ka mokgwa wa mohuta mang goba ke eng se se ganetšang gore seo o se phethang goba go rapela thapelo tša gago di seke di a kwala ke eng go ra gore go na le mo go nna go le lepheko gona go nyakang gore re tloge re dula fase taba ye re e lebelelišiša gabotse and then ge e le se sengwe sa nnete sona re tlo sekereya thank you motswadi ya wa bona prof aowa re a bereka go na le motheeletši šofa ke plantina o re ya wa bona le kgono le gona ke hwetša thuto ye e leng kgale ke inyaka ke sa e hwetše o a thušega motho le kgone prof no ke leboga kudu modimo wa mo šireletše dilo tša gage di loka di be gabotse go se ka ba le bao e lego gore ba mo etelela ka pele a tloge a theeletša thuto ya iša le morago bophelo ba gage go be lesedi ka nnete re sa le go 0648582771 professor ke kgopela gore nke mohlho mongwe o tsenelele nyana ga nnyane mo tabeng ya motho wo e leng gore o hlokometše molwetši ka gae molwetši ke mengwaga a bajwa ba mo sepedišitše le ditšhelete di fedile batho ba ga ba sane tshepo ya gore motho o tlo fola ba feletše ke tumelo ya gore motho o tlo fola ebile ka gare ga go felela ke tumelo le tshepo ba dipotšiša gore na ka baka la gore re feletše ke ditšhelete na motho ga a ka tlhokofela re tlo mmoloka kang empa e re ke tope motheletše pele re tla boa go yona mcrs dumele re gona le kae ke kgopela le re timeleng radio papa ba re tseba radio thobela re gona rale thobela age re theeleditše ke le bothata ba ka gore ke motho di tsenang ka maoto gone ke motho gore ke salafale ke batho morago ba ntraya e ke tsamaya ba nketa pele ba bangwe ba ketsamaya ko ene ke na le ngwana o na le bo ma 19 years a ke le ke ra banyana o na le ngwana wa 19 years ke lesogana ga a kgone go kry-a ngwanyana ngwana o wa 19 years ke mošimane jale le tseba jwa gore a kgone o kry-a magarebe papa a ne le 19 years prof ke kgopela re fologe mo a gona a re fologe monna gešo ka baka la gore ngwana 19 years e sa le o monnyane o swantše a lebelele dibuka papa kapa batswadi
ba seke ba tsenelela kudu ba bonagala ba hlohleletša bana go tsenela tša marato go feta thuto. ke go kwa gabotse malome ka kapa ke be ke sa ikwa ke sa ikušiše gabotse a ye sekolong. Papa o rawa ngwana ka o ne 19 years. Se re ka se riang re ka thuša papa godimo ga malwetši Yeah. a e le go gore godimo ga ona ge e le ngwana ga re mo thuše tša gage di bulege re ka se nape ra kitimiša marato. Aowa ebile nke be a re ngwanaka ebile le ngwana 19 se ke nagana gore o completele matric last year. Yeah. Ya so o sa hloka gore a ye sekolong re ka se re santše no. ya re ka se re ko o monnyane o sokodiša ko go hwetša mmereko e sa le o monnyane mane o swantse a hlokomele dibuka tša gage. Yeah, no papa ga re mo thuše ka malwetši ngwana borena a kgone go tsena dikolo a tla kgone go mo phološa ka moso. Ka nnete. Thank you. 0648582771 MCRS mo moyeng dumela. Ra le amogela ntate Hlokaina na le kae? Ga ding ka dumele le a sega Hlokaina. Ene o dile ga botse wa re go gopela go ba Hlokaina a nna be ke go bitša ka number plate. Re a tobela le kae? Ai ke re gona mogala ba gešo. Manjwa a Parisha ke botsa ba bantši kere ge o sa phela o le mo lefaseng o swantse o khutse dilo tse botse selong o sa buša mo pele le moya o sa le nameng o be le tshepo gore nne ka lela matšatši le nna ke tla swana le bana mara o swana le go ya docteng o ya o monyatša o ne mafokodi o ya go yena gore ke tla no ya ke tla reng o ka se fole. O bolela nnete. O sentse o ye o ne tshepo gore ke ya kua ke tlo fola maikutlo a go kona a riang gore o go loka o fole. O bolela nnete ya go tlala seatla pa ke tshepa gore ba go thieleditše ke ka go se o se bolelang ke nagana gore santše ba kwe ebile re be re gole ka mantšu ao so lanka o phela se se botse se sa le gona go wena. Se sa le gona mo go wena mara o tenyenyefatša that's why ba re serokolo se sennyane se tukoketša ka tlanka ya sona. Yeah. Ge wena o sa itate o sa ti kore wena o se ne tumela gore nna ke a phela ke mo lefaseng le nka khutšwela ka meetse mara ke swana le motho mang le mang wa phela and then o tsore awa o e fela o swantse le go khutšetše ka meetse prof o tsamaya mola strateng o kopana le o a jile maijaija o re ne muslim nna ke a phela ke swana le ena so tše botse di tlo tla di go šala morago kare di ya ka maikutlo a gago o ka se re modimo wa re o ka seke wa ra modimo a re mpe samte ke swere ke tlala a ka se go fe morotho gore bogobe o sentse o mmotse gore ke nyaka bogobe mara o swana le go nyaka dimpho tse 5 o sentse o kgopelete e tle mola e tlile gorogile o kgopele number 2 number 3 number 4 number 5 mara o ka di kgopela le tse 5 di feleletse modimo wa gago le badimo ba gago a ba tsebe bohlokwa mo go wena gore ke efe ba thoma go gakanela. Wa tseba maele a gago ke a mabotse kudu pa le nna nka ga ka bonna aowa ke a ke be o monnyane seke ka ba o motelele ke fe ba bantšhantse o bolele mabuana ka mokere mo ke ka pantseba thank you prof. Thank you. Re a leboga bjale o lebetse gore o ile o kwena Hlokaina jwale prof okay MCRS mo moyeng dumele Thobela ne taba ya tumelo ke a ikwešiša le ikweša ka tsela mohuta mang tumelo ya gago ke tumelo ya gago and then kgone go malabele go mo lapeng diteno bela mo lapeng la tumelo e itseng so wena o le ngwana o golela ka mo tumelong e itseng
e ra gore wena ga o kgona no latelelana le tumelo ya ka mo lapeng o na le ya gago tumelo ga o tshwanetse go gatelelwa ke a lela profo a re nne katiso ya bana ba bangwe ba robala motho kwa ditsela ba ira ke taba ya gore ka mo lapeng go bana le tumelo tse ntši se senya ke re yao ga ina ka montwana o le ka ntwane wa rra kana ge o tla be o le ka lapeng la batswadi ba gago ba go godišeditše ka fase ga tumelo yeo e rilego mohlomongwe wena ge o thoma o e ba le bo ma 17 18 19 years and then wa thoma wa ithatela tumelo ya gago ye e rilego go ya ka kwešišo ya ka mogoko go kwago ka gona o no ra gore batswadi ba go tlogele o lokologe o tle ka tumelo ya gago ge tatago a etla le ngaka ka lapeng la gage a gaša wena o tle le ba gago le bona ba dieskete o rialo no ke no ra gore le go maganya tate ka kapa o kgethile tumelo ya gago a ke re motho o na le tumelo ke ra gore be ke botšišitše gore ke ra gore go njwale ka tatago o ne le ngaka ya lapa la gage le wena o le ngwana ka gare ga lona and then wena o ithatela tumelo ye e rileng ye e sa tsamaišaneng le ya tatago ka lapeng la gage and then o re ge tatago a etla le ngaka e gaša ka mo lapeng la gage e thekga motse wa gage wena o tle le tumelo ya gago ka lapeng la tatago o tle o die tumelo ya gago ka lapeng la tatago o rialo no e seng ka mokgwa yena o na le tumelo ye itseng ga o e gatelele wena o ilo tswa o ilo phetha se wena o dumelela mo go sona ntwa di thoma gona moo go ukwa kere ke a le se se bolelang ke profo gore ba bantši ba robalang mo diterateng ba ya kae ke sepaka ya go nyatsa le mo motseng wa tseba ke nyaka go kwešišang ka re ga polelo ya gago abuti ke nyaka go kwešiša re wena tumelo ye o tla beng o e dira ye o te kgethetšeng yona o tla be o e dira ko kae no le o tswa o ile o e dira gona koo o sa idirele ka molateng le motswadi alright no re go lebogile papa be ke nyaka go kwešiša something gona fao thank you ke be ke tloge ke nyaka go kwešiša motheletši wo gore ge a re tata ge o ne le tumelo ya gage ya a sa mo gateleleng go yona mara tata ge o nyaka go gatelela yena be ke nyako no kweša fela gore na ka gore tata ge o dia tumelo ya gage ka ga gage yena o nyako o dia ya gage ko kae mara o nkarabile prof mcrs mo moyeng dumela le nna tsatsing le gona ke no ba hloka ina ka re mo pitšeng tše kgolo man re tla o tsamaile mcrs dumela hello thobela le kae ka kapa re gona rra le re gona ke be ke le bolela le mapula ka mozarena ke re ntate ka kapa re a leboga ka zanene kgaetšedi yaka a wa thobela le go prof morena thobela le kae re gona le kae ngaka aowa nna re gona bana le seke la re tima dibanana ka moo a tsona re tlo le tima ka re dirile order ya combo a e fitlhe sewe since di 13 June ke tlo bereka so ke tlo ba omanya kudu ka kua ofising gore why ba sa tliše combo yeo mara nna ke tlo tla Zaneng ka la bohlano ge ba ka se go lokišetše yona ke tlo gapeletša gore ke go tlele le yona ke re kgaetšedi yaka okay ya lena ga ba le tshwenya ka mola ofising go na le email e re drmremi3@gmail.com le no ngwalla ka mola e na le batho ba e leng gore ba tloga ba e lebeletše kudu ba lebeletše mmereko wa ka le ge le ka ba le tshwenya ke nna le no ngwalla ka mola ba tla nkga le makabagale nna ke dumela le gore combo gape ke gore kgale ke letsetše ke dumela gore ke nyaka bona lesedi ya le combo a e fitlhe no ke tla ba omanya ka bogale ba tla dia gore ba e fihliša ke re ge e ka se fihle o mfounele tomorrow o nkgopotše ka labone ke tlo go tlela le yona o lokile ngaka thank you mama
Thank you. a re a leboga kgaitsedi yaka re a leboga 0648582771 MCRS mo moyeng dumela Tabela, thobela le kae? re gona ra le Ke tlhoka eng now? ra le amogela professor sho Le kae ntate Professor Mrimi? thobela le kae motswadi yaka Awara ba. aowa ke rena ba Ya, o bolela le tlhoka eno ka Busport. Ga o se a se kgole le wena ka matsala. thobela A ke tsebe ka re le nna ke ratile go fitlha motseng wa gago mpa fela ke no ba ke shokile ke sena selo. fihla nako nngwe le nngwe pa go se be le selo a se ka go rata ga gago fihla dilo tša gago di tle di loke o tla re mola di lokile wa tla wa leboga ka mokgwa o ka kgonang fihla nako nngwe le nngwe nna re gona ka gaya kere Ke leboa thata o menagane Professor Mrimi gobane a e se motho o le goreng ke phela ntse ke tlaisegile man ke ne le mathatana and then a ke loke le ke selo a go loke selo a go loke selo ka gobane a le loke go tse ke re ke di kry-a di no šwalalana ga ke rate go bona motho o mogolo a lla ke kwa bohloko kudu ge ke kwa motho o mogolo a lla mpatamele re tle re bone gore re ka bereka jwang motswadi yaka ya a ke no e dira go kopana ke tla ke etela re lona matsatsi a gone molato thank you thank you re a leboga 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela MCRS thobela yona re gona ra lena gona ntate o ke a kgopela ka boikokobetso ntate molemo ke na le nka re o ntheledile e le ka di-20 emapesi e le ka di-27 tsa kgwedi ya bo-7 ka 2001 ntate o mongwe a ropa a ba ngwala borifi ke di tsona ke di tshwere a ngwala borifi ene a se ke botse ba mphonela gore o tsamaegile jang nna nkore ke nna mabonela le Stefina o ko phake nna ke moasadi and then a ka kgona a mphonela a mpotse gore go tsamaegile jang o nkile ba go ropa papa ba ile ba go ropa ka 2000 ka di-27 tsa kgwedi ya bo-7 ka 2001 ya le ile le ropile ke mang ka ga Mremi thobela hello hello I'll try to go. I want to be straight. Don't want to care. le ngwala ke mang ke Professor Mremi le ngwala ke mang ke Mremi I said, and I'm not on now, Ropa. Still, there's some Chito. Oh, right okay le ropile ke motho ka kua gae o e se go ngaka a tla le swarela motse pa wa tseba prof ke nyaka go ikwešiša gabotse taba ya no nna ke ikwele ya ke ikwele di phone number tša gage shidi ke tlo gopela re le tšeng di phone number tše ge le tswa ka mo le mo founeleng ke a gopela mo ke le gopela ke nna le tle le mo founeleng ya right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 dot number 3 FM re sa le go 0648582771 0648582771 ke bona di WhatsApp fa ka kapa radio ba re okay all right re ke tope motheletši sho MCRS mo moyeng dumela le gae re gona
re gona le kae Re teng le kae tate Moremi o kae? thobela le kae Re teng ke Maphora mo Ntane. a ge maphora le kae na Ke teng go ita matsogo. awa Thata. go leboga nna kudu maphora Ke duma ge nke be ke na le mafuka ke fofa ke tla gara mosibo ga letšatši le hlaba. ee Thapedise modimo a nthuse ke tle ke fihle. ke tlo go rapediša modimo wa go thuše o na le fihle mathata o itse keng. Yo. eish Na le mathata re ka rapela mara o re file mafolofolo a mang okay mara modimo o tla nthuša ke tla be ka fihla o re la ge nke ke ra ya go namela le gore ke tle ke kene ka fale no ke tla ria gore Modimo o tla nthuša. ke tla ria gore ke go thuše mama modimo le badimo ba go fe maatla o tlo bo feleletse o fihlile ka gae a kere Tanki tate tanki mama ke tlo founa ke tlo kry-a difounu ke tla Ee. founa ge ke tla all right tanki ke leboga modimo wa go thuša mantswe a gago ka nkgothaditse thata no go tloga go leboga nna kudu mama ke a leboga tate tanki tanki right motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 fm lena go ke pitšentše kgolo mcrs mo moeng tumela nkgao ke bana ke re le nna ka dina le kgone ke be hlokaine tabe ya tumelo e boima ka re mo dipitšeng tše kgolo re ile ra gotse re hleka taba tše ntši tša ditumelo ka mokgwa bo o botsišang tato mo o sa tsotsa o lenta mo berekiša dilo tša setso ka mo lapeng ngwana kšhele ka mora ka motseng wa gago a re ka mo a ke berekiše dilo tše ka re ke mo tumelong e e rileng jale nna ke re motho ge o fapana le tumelo e le gore o sa le ngwana o sa le under age o sa tlhokometse ke batswadi go kaone o be le lapa la gago and then o tlo berekiše tumelo e seng gore o tlo gatelele batswadi and then ke le ntate ke le mongwe wa motse and then ke berekiša tumelo yako wena o tlo kšhele ka mora gore ka mo ga o bereka ka nnete gape e boima ka baka la gore a kere go mohlomong o ne le tumela gore re ke thege lapa laka le bana ba ka moka o mongwe o kšhela ka moka gore dilo tsela o di thega ga di sa bereka le yena o tiša batho ore o dutse lo kry-a motho ane o tla le batho ba ga then ba gaša dilo mo jareteng ya gago wena o sa tsweng a re no tumelo ba ile ke tle ka mo and a ba go reriša o le mongwe wa motsa ke go kwa gabotse hlokaina ene o re fa maele a mabotse a makaone ao e lego gore le baswa ba bantšhi ba tla tšea maele go ona and then ba tseba gore tše dingwe tša ditumelo di tla nyaka go diria o be o le ka gare ga lapa la gago se ka kry-a o gata ka batswadi ka gae jale ke nagana gore ba ba theleditse ka re bona ba gona ke ba bantšhi ba baneng ditumelo mara bothata kore ba di tliša ka mare ga lapa ba tla go beele molao gore ga ke sa le mo tumelong ya gago lebile o se ka tliša batho ka more ke a ikhiela ande ka morela ke aka mosempe ke aka ya no a ke le leboga ke tanki a re lebogile hlokaina 064 8582771 mcrs o se moyeng ye tšhe mcrs hello thobela le kae re gona ra lena ke na le thata monkwe ngwana o itse sekolong gore tsogole ga ke lela swara ke krempe ya a swara ke krempe a roa iphinyolola la napa la baba le gone bja le sa baba ene ke kgwedile ba ngwalago di-test ka yone o gona ka gae ngwana o gone bjale ge re bolela o gone a kerie so mama ga ke tšee difounu tša gago ke tle ke go founele re kgone go thuša ngwano and then dilo tša gage di tle di kgone go loka di be ga botsa kere tanki motswadi aka ke lebogile kudu go o founne re tla gapeletša ka maatla gore ngwana dilo tša gage di loke di be ga botsa kere tanki mama ke tšea difounu ntšeele tsona malome ka kapa ntshwarele jalo motswadi aka o ska e bea fase ya re a leboga wa tseba re a leboga aga a gone molato felo aga
prof ya re tswela pele mongaka tabe ya tumelo ye ke taba ye e lego gore e tliša thuto le mohlomongwe le go lemoša batho gore ka gare ga tumelo ke eng se ba swantse ba se dire, ke eng se ba se maswanela go se dira. mcr se mo moyeng dumele. Hello, le kae? re gona ra Gona ke tlhoka ina mo ga tlopolomo. ra go amogela wa rra. Ke sa lo moso pata ke nyaka go ba motelele ke maela lena ke a mabotse thata re le theletša mehla le mabaka ke maago a mabotse, so ke gopela go botšiša question ke be o mo kopana ke nyaka go tseba gore ge mmago a nyaletšwe mo lapeng le lengwe and then wena o na le papago o e leng gore ba ile ba palelana kua morago and then bophelo ba gago ge bontse o eya o gola bo hlakahlakana. Ke nyaka go tseba gore thušo e ka ba eng gore ke e feng tsela e nka e dirang ke phasama mo godimo ga badimo bao ka moka ga bona. ke a leboga malome ka kapa motheeletši wa fetšang go letša o botšiša potšišo e botse ga ke mo arabe motswadi ya ka hlompho e kgolo ka nako e ntšhi ge batswadi ba ile ba lwa go a tsena tlhalo ka gare ga maphelo a rena se re swanetšeng go se tseba ke gore rena re le bana ga re hlale, rena bana ga re hlale go hladile mmago rena ge e le gore papa go rena o ba nyetše a feditše rena bana a re a swanela go kgaogana le medimo ya gabo rena. Re swanetše gore ge re phasa re bitše medimo ya gabo mme, re bitše medimo ya gabo tate, re ba tšee re ba rie ntho e tee ka ge e le gore mme le papa ba ile ba re tšea ba re tsebantšha badimong le bona ba ategahlantšha ba ate dira ntho e tee. Jwale ge balekane ba babedi ba hlala a se gore le bana ba hlala and then bana ba swanetše go ga ka fane e tee medimo yela ya gabo bona ya gabo tate e tlo lwantwa e kgolo. A go swanele ge bana ba be ba se banyalwa mo e leng gore ngwana santše a goge ka medimo ya gabo mme e be yona e mo šireletšang go fihlelela ge modimo a tla mmage ka tše dibotse ebile a etla go nyalwa. Ka nnete mcrs mo moyeng dumela. Hello, Thobela. Age le kae? age le kae? Awa re gona re le re go tala ba se daina ka mo ra le amogela. ya ke re ka le go ka re modimo mo go le modimo a dithaba modimo a metsi modimo a dinoka Thobela. re kena ku ka magolo ka se dila ditšhaba Age modimo o mogolo modimo a ra kgolo khukolo magolo khuku le go ka mo ka ba kgonne gore fa batna go ba go ba tshwala bo Dr. Moremi bana. no ke leboga kudu mogala ba gešo le re bea dithapelong ka mehla le ka matšatši. Taba ke di boima, taba ke di dithata. Thobela. Tate Moremi ke di tšholle di gagara ke bolela ba go le ke bolela ba go ke bolela ba metsi ke bolela ba go le ke bona bona profeta le bona ba bona ka lefahla. Thobela. Tate Moremi ka mo gae ka mo rena le mathata. Age Motswadi ke motho wa go dumela ditabeng tša dikereke. ya A dumela go tša dikereke wena go le ngwana o etswa o ya mabakeng a gago a go nyaka go kitimiša bona bophelo. ya Ba re gape lapa ga se la beiwa. E ba lapa ga se la beiwa. Gape mogala o mehle le mehle wa mmona o busy o ka sekereke wa le bea. Bua le bagala ba re lapa ga se la beiwa. ge o leka go dula fase le yena o mo lemoša mabaka gore tate motswadi ya ka ke ya go bona wa katana tate wa go belega nna mara boroko bo a gana go ka ba buang ge re ka no re pote re bone gore e ka ba go gana ge go etla kae o reng motswadi? Ke motho a tileng tumela kereke o tile go tia go feta ka mokgwa o nagana motho a go tia ka gona. O eme tumelong yela ya gore go tla be gwa loka. O eme tumelo ya go tla ga loka bua le go ntse o kitima o boledišana le ba bangwe ba re gape tabakgolo ke gore bakgalajwe ba nyaka lapa le le beiwa ka ba re ke pa le beiwa ka dipheko.
bagalebi ba bangwe le nna ga se bagalebi ba tumele ke ela ya go tlamola gore na swantse o tsebe badimo ba geno gore bona e ba dumela go eng ba tshepile go eng ko go kwa gabotse ebile ke ya go kwešiša ko re o no ba o tla ba ko gore bua lelapa le ga se la gago lapa la se la gago ba go botsa gore bagalebi ba ga baetla go tla gona ba tla ba luma go tsena ka mo jarateng ee jalo ga ba etla ba kry-a gore ba lelapa la background ya ba bošego ga ba kgone go tsena ba le fitlhelela cause ga le ka mokgwa ba lenyakang hei ke go kwele gabotse na ga ke tšea dinomoro tša gago re tle re e bolele ka mafuri latla re bola ka mafuru tate morembi e be ke le tlhatlhola gana ma ke kwa ba bangwe ba re e gape lapa ga se la gago ba ke re lapa le ka no ba la motswadi mare ya re go le ngwana le ntse o kitima ya go tlhakaneletse o tlhakanang wa di fetisetsa pele ya ba gore go ne go ba ngwana go gongwe o ka ba ngwana mare wa se kgone go ba lelapa age gore gore swantse o tlegana ka mogae o ba fe taba ke gore gape ditabašiše taba ke ye jalo o kgwetsa ba tile o tla fela o tla ngwana a salele o tla kgwala tharing e no ya ka gore ka nako ye nngwe ge o leka go dula fase le batswadi o ba eletša ba no tšee taba ra bona gore bona ba ikwela kae ka gore batswadi ba bangwe ga ba kwe taba go swana bangwe o no go ba botša ba kry-a e le gore ba ekwa ngwana a ba phološi jale yena ke ntshetshere ke go ntša meketla e tlemile e nyaka re iše ka mafuri re tla re ka kua mafuri ra e re boledi re a leboga moroka nke o no re ka moka dipolelo tše di boletše go fa o di apeše mongaka kore wa tsa o di apeše di apare ke moka ge o fetša o botše motheletše gore na professor Moremi o hwetšagala kae neng ka la bokae ebile batho gore ba tsebe gore ke yena ka nnete professor Moremi wo ba swanetše ba mo tsebe jwang ba mmone ka eng malome ka kapa ga ke leboga dihlogo poledišano tše di boletšweng tšatšing la lekgono ga ke leboge le molli o la leditšeng a llang ka gore ba ile ba mo šaetša re tlo ilokiša taba ya gage ka ge a re o ile a šaetšwa mara e fela a tla ka kua ka ngwala pampiring taba gona ka išala morago ke tlo boela go yena ke ilokiše tša lekgono šidi ke lebogile kudu go thietša le go bogela babogedi kgole le kgausu go dipolelo ka moka tše re di boletšeng ke re modimo wa lešoko modimo wa mogau modimo wa badimo ba ga borena ba no tšea ditaba tše ka moka ba di tšee ba di dire ntwe tee ba e dire botse gomme ba no re ba le ba sa berekeng ba ba thuše ba kry-e mmereko ola wa kang molwetši ebile a bonang o kare ga go sa kgonagala mo ke šetše ke no berekela fase badimo ba tsoše molwetši motho mmereko wa gage o kgone go ba le tšwelo pele modimo a le šireletše ka moka kgole le kgausu a se ka a šia motho balwetši bao ba neng le ditakatso tše di botse tša go nyaka go bona ba e ba se sengwe go sasa go no ba ka tsela yeo a ke le leboge malome ka kapa bašomi mmogo le rena ke le leboga kudu go menagane ke tlo le thuša bale ba itirang bomoremi banna le seke la romela motho tšhelete le sa motsebe a gone motho e leng gore ke moremi ke boletše le maloba ka re le seke la dumela motho a le botša re nromeleng tšhelete ke tle go lena ke tle ke le phekole goba ke le porofete nna ke nna moremi le seke be la dumelelana le taba tša gage mara ga ke tsebiše batheeletše le babogedi gore ke kry-ile ba bangwe ba khamphane ya nnete ya go tseba go ria dinyakišišo bao ba felago ba thuša batho re ga re tema ya wela godimo ga batho bao ba tlholago bosenyi ba go swana le bawe ka lebaka la gore modimo o no ria mogau tšatši le lengwe ba no re ba bolela le motho and then ba no kgopela account number ba romela di-account number and then ba hlokomele gore ge e le gore ke tša dikgai tše di tša rena le no bona ditšhelete di tsena le sa tsebe gore ke tša bomang
dikgaitse di tsebang gore maphelo a lena a tla ba kotsing le sa no kgatla ke se se tsenang le sa tsebe gore se tswa kae jwale babogedi kgole le gausu bao ba thieleditšeng batho ba gašo le se ke la dumela go ropiwa ngaka moremi o dula ga matlala ramošibo voice ya moremi ke yona e ge o sa itsebe o ka ba re ke motho wa mmeso ge e le ya o mongwe kore o no tšhaba lebelo o tsebe rua le mo wa jewa go jewa lebaka ke gore malome ka kapa voice e ba e kwa ka mehla le ka matšatši a ba itsebe ene ba tsebe gore ke ga matlala ene o seke wa dumela go romela ngaka tšhelete o sebe wa mmona ke lebogile kudu modimo wa ba šireletše difounu tša kua ga moremi ke 060 959 0303 060 959 0303 or 079 170 9862 079 170 9862 ke lebogile kudu malome ka kapa modimo wa šogofatše batho ka nnete prof age